iti masakbayan. Diyak kayat ti agtatakaw a babaunen. Diyak kayat tinakusit, kan diyak kayat ti sadot. Wen, madam. Kan diyak pay kayat tinarawat a babaunen. Madam? Nalawag ka di kan ka tinangag mo. Wen, madam. Sika ti sumukat ka ni Bakat Linda, gaputa dinan ka ba ilang trabaho. Ag tinulong kayo ka ni Angie ti trabaho di ti balay. Tati kayat ko, nadalos amin asuli ti balay. Nalawag ka di. Wen, madam. No adda madadaal mo agamit di ti balay, ikisay ko iti sweldom. Nalawag? Wen, madam. Nalaing kamot gayam nga agluto, Felisa. Naimas day tasidaan alinuto. Sigurado ang magustuhan dagiti amo tayo. Asino tinangisurukan kay ti panagluto, Felisa, balasang ka. Day di nanang ko, nana. Isuda iti day di tatang ko. Dayte, kayat mo asawan. Pimusayan dagiti dadakkel mo. Kasta nga rod, nana. Nagsinnaruno da apimusay. Kasta gayam. Agmay-may sa kagayam, friend. Wen, Angie. Ala, anya nga rod. Kasta talaga ti bihag balasang ko. Agturong tayo amin dita. Nana. Ala, awan sa bali nga aramidem ita. No diti agor noong. Para iti masakbayam balasang ko. Wen, nana. Dito'y tapay lang paraangan, Angie. Kadwaan nak dito'y tagpaangin ta. Wen, Felisa. Ay, oray siyak. Sa anak pa'y makaturog. Ay na, nagmayat ti puloy ti angin ita Wen nga rod. Hello? Ha? Sir? Nangigak iti inuman tayo at siya. Atoy, sagagay sa tayo. Ay, thank you, sir. Agyaman kami, sir. Diyak makaturog. Iswa, rumuharak kumaitay. Hanggang nakita kayo mat ditoy. Iswa, nagtimplak iti inuman tayo. Naimas, sir. Agi-istorya tayo man kidi. Kaya't ko maamuhan ti may papahan iti biyag yun. Ay, no siyak, sir. Ay, nakurapay laong ti panagbiag me. Kat, siyak ti katulungan tananang kuntatang ko para iti panagadal dagiti dua akakabsat ko. Sika ka diti inauna? Ay, uwan, sir. Kasta talaga nagiti inauna. Isudan ti agsakripisyo para ka dagiti kakabsat na. Kat nagasat dagiti kakabsat mo. Gaputa na saya at kaakabsat da. Uray kayat ko ti agadal. Angam, iso dalatan at ti ipang pangrunak, sir. Nasaya at kaakabsat, Angie. Sikangin mat, Felisa. Anya mo ti kasasad mo iti biyag. Agmay-may sa akon iti daytoy abiyag, sir. Kat pagyamanak laangan, tanaawat ak diti balayo kas babaunan. Agmay may sakan nagbibiyag? Adak iti second year college, iti pimusay ni nanang. Iti day tamat la atawan. Pimusay mat ni tatang. Kasta gayam. Iti damo ang nagpaayak ababaunan. Kaya't nakagundawayan ti amok alalaki. Ngam nakatarayak. Saan ako na nagsubli ijay. Agingga, anaawatak diti balayo. Nagloko mat day tang amo mon. Anya tinagan na. Tanasken ang maikan iti leksyon. Saanan, sir? Bayan yun. Saan na bale? Tawan dakas ang napasamak kanya. Sigurado ka? Wen, sir. Ti pagyamanak laangan iti apo. Awan dakas ang napasamak kanya. Ay na. Agyaman ak. Makaturog ak matlaangan. O sige, maturog kan. Kandi kan natagari. Tamasinga ni Nana Linda. Itay pa'y anasingaak. Ha? Nana? Di ka pa'y lagayam nakaturog? Nalukag ak itay simrek kayo.
Pasensya kayo, nana. Ala maturog tayaon, tamasapa tayo pa'y nga agriing inton bigat. Wan, nana. Bakat Linda, kaano ka pumanaw? Ha? Carla, madamati armusar. Mabalin ka diya sana day tatisa sa wumitisang utilamisaan. Ita lang amin analagip ko, isa dinamag ko. Kan may sa apay nga agikat ni Linda. Kaya patigsa pa'y matngagtrabaho. Ay, diyak kayat ti bakat ababaunan. Iso nga rod anangalak iti kasukat na. Iso ni Felisa. Saan ka pumanaw dito'y, Linda? Siya kon timakamu iti sweldo. Senyor, Ha? Da kayo amin ababaunan dito'y balay. Manipod ita. Siya kon timangted iti sweldo yun. Anya ti kayat mo asawan iti nasaum itay? Asi ka ti makaamo iti sweldo dagiti babaunan, Flavio. Siya kon. Iti anyaga po. Basta siya kon. Awan ka di pa nagtalat mo kanyak. Nasaw kanyak ni Angie, adi mo kanuit ite ti usto asweldo da. Nang runa pa'y nga rod, tagpapaadal mo at iti kakabsat na. Anya? Laglagi pam, ano awan da babaunan, awan ti katulungan tayo ditoy. Tasika, awan ti among maramiden, nudi ti mapanaglang ay. Kasano? Di mo mo't kayat at tumulong ak iti negosyo. Gapo tadyak magustuhan ti ugalim. Kanayon mo nga ungtan dagiti empleyado nga oreawan mading araramiden da. Dayta ka di atalaga ti rason? Wano, adakit di mat relasyon nyo iti sekretarim. Aniya? Ay, bakit kan? Agbalbaliw kan para iti masakbayam. Masakbayak? Anya masakbayak? Kat nasaliwanwan mo tibiyag ko. Ijay langit. Ada ka di masakbayam nga guruuray ijay. Anya? No nasaya at aramid mo dito irabaw ti daga. Sigurado, nasaya at mo ti masakbayam ijay langit. Ang no awan ti panagbalbaliw mo dito irabaw ti daga. Sigurado asaan nga ijay paraiso ti Diyos ti pagnaedam iti masakbayan. Anya? Isungag balbaliw kan, Carla. Naimbag man, takabaulan nyo, ti agisursor itilako yo, nana? Wan, balasang ko. Sana bale, tamag-atang mo't amin. Kan, presko, dagitilako yo. Pudno day tako na ang balasang ko. Oh, adto'y ti ikan aginatang yo, babalasang. Ay, adto'y matibayad me, nana. Agyamanak. Naimbag lakit din, tada kayo latta ti mangbusat itilakok. Swerte, ti busat yaw. Talaga, nana? Wan, babalasang. Ano kasta? Umay kayo lata dito eh. Tagumatang kami itilako yo, nana. Apay ka di akanayon kayo agumatang itilako da jabakat kat nakangingina. Kasla kwartayo ti gatgatang yo ah. Ngamin, madam, kayat mi at tulungan ni na Dominga. Iso agumat gatang kami itilako na. Ngamin, presko dagitilako na. Ngamin, numapan kami pala ija palengke. Iso pala taktak me. Ngamin... Somardang kan, Angie. Mangrugi ka man ako nakon. Nasken nga ibinsa-binsak, madam. Tapno maawatan niyo. Tanya ti kayat mo asawan? Saan na ka makaaw-awat? Winmat, madam? Anya ti kunam? Ay, tikunak, madam. Ay, nagpintas ka. Iso adi kan agungat pa'y tapno saan nga agkurat-rat tarupam. Anya? Ay, sige madam tain naktulungan ni Felisa ije kusina. Ilutom mi man ti ginatang mi nga ikan. Sinigang. Ay, jak kaya ti... Pep. Naimas ti lutuan mi madam. Di kan kumontra.
Apay adi mo ngamin inuray ni madam amang ibaga iti kayat na aluto ti ikan. Kinatsin ko idi agsasao. Diyak kayatin adeng ganti ibaga na pa, friend. Anya akinats in. Di na pa'y pinalpas ti ibagbaga na, ngam nagsawa kon. Aha, kasta? Ngam apay adi mo pa'y danggan ti ibaga na. Kasanumot ngamin. No naluton ti kayat na, pagamwam taagungat. Arumbang ka no asaan akas jay ti linuto mi. Tadi nagayam kayat. Anya? Iso adjakon kayat adenggen no anya ti kayat na aluto. No anya ti lutuan ta, isun ati si daan na. Ngam no di na kayat, di saan laang. Agluto iti si daan na. Sigurado a pagsasawan na ka manan. Wano kabilan na ka. Jakmot itulok akabilan nak Ala, agluto tantap no malpasan. Dito'y ang mga Sir Hubert kan senyor. Isong agawaan tati agluto. Wan, Felisa. Kumusta ka, Sinsin? Itala si marungkar ka dito opisina. Uwan ka sinsin. Takayat ko kung mga agbakasyon ta. Nabayagan, tay naudi pa nagbakasyon ta. Sa dino ko, ma? Ijay laon yun Iti ayan ti kabagyan tayo ijay. Okay, ibagam, no ka tagbakasyon ta. Ken, nasaya no isurot ta dagiti babaunan iji balay. Tapno adagluto iti kananta. Nasken ka di pay. Agad na? Ay, saan ka kadi ang makabakasyon, nga awan katulong akadwam? Awin na, kasano ta makarelax, no awan mo't katulungan ta. Naimbag kumaa, no nagpipintas dagiti isurot mo akatulong. Uy, nagpipintas da. Di namat kahit asawen, apagay-ayama mi da. Alang nga rod, agbakasyon tayo. Sige, Ivo. Awan ba ko nakititaitan? Isurot mo daan, Jikan Felisa, tapno makaaliwak sa damat. Naglalaingan dagita babaunan. Mama, kasapulak ida. Asino ti agluto iti kanan mi kani kasinsin Frank. No jak ida isurot. Ha! No kasta nga rod, nas ka na makisayan ti sweldo da. Ta saan mo't aditi balay ti pagtrabahuan da. Ay, unay kan, Carla. Talagang awan ti panagbalbaliw mo. Kasanunto nga tati masakbayam sa dilangit. Day tamanan ti ibagam. Mama, no kayat yo. Sumurot kayo mat iti panagbakasyon mi. Agaliwaksay kayo mat. Anya? Ha! Saanan? Ado ti pagnakita. Ala, iho, agbakasyon kay lata. Kaya't isurot mo daan, Jikan Felisa. Tapno makaaliwaksay damat. Naisagana kung dagiti itugot mo akawas, Sir Hubert. Nasayat. Da kayo ka ni Angie ngay. Naisagana yung tirumba nga itugot yo. Wan, sir. O sige, urayan tayo ni Frank. Tajay van na tiaramatan tayo. Isulaki di daytan. Ala, agsagana kayon, Felisa. Wan, sir. Hay, dagiti agraraman na babae. Simurot nakit din ka ni Hubert. Adan sakit ti panggap na nga agpaaram ka dagiti agkasinsin. Madam, Ha! Ngamsan da nga agbindot, gaputa jak o manugot. Isuda ababaunan laang. Aha! Saan na mabalin? napintas daan Jikan Felisa, madam. Kang runaan na nasaya at ti ugali da. Saan adakes ti panagpampanunot da. Di mo ida ikalintagan. Makunak anagasat ti lalaki ang makatuluyan daan Jikan Felisa, madam. Gaputa nagagat, naanos, ken managasikaso da. Kaskada kayo, madam. Uray kanayon nyo ida pagsasawan, pagserbyan da kayo lata. Gapo tamasusulduan da. Sa bale ti ugali daan Jikan Felisa. Numay sa kadakwada ti mamanugang mo. Sigurado anaragsak ka mo ilaan. Sumardang kan! Awan ka is-iskan dagiti bagbagam! Punot imbagak, Felisa. Agayatakan ka. Sir, di na ko maangawan iti kasta. Nabita pa'y anagam mo. Kan may sa akla ang ababaunan. Saan ka apilita na mamati kanyak?
Ngam, pangasim ha. Tadinak ko maliklikan. Kayat ko ngay parik na ti panagayat ko kan ka. Gustuhan, Sir Hubert. Di ka nagsaupay iti kasta. Ngamin, sa anak matla ang mamati. Tada kayo ababak nang. Naglakayo la apag ang angawan dagiti kas kada kami. Anak ko rapay laan. Anya? Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat ang mariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag. Kat kayat ko aton oyan. Tauray na kurapay aklaan. Ika gumaak ti makalpas to iti panag-aadal ko. Nasaya dahi tang arapaap mo. Kahit si dadaan na katumulong kan ka. Tapno matunoy mo dahi ta. Adda nga tamabukal nga ayan-ayat kada Hubert ken Felisa. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy te seryetayo itaalawas anapaulwan. Babaunan, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat ang mariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag, kat kayat ko aton uyan. Tauray na kurapay aklaan. Ika gumaak ti makalpas iti panagadal ko. Nasaya dahi tang arapaap mo. Kahit si dadaan na katumulong kan ka. Tapno matunoy mo dahi ta. Sir Hubert, Napudnoakan ka, Felisa. Amin ngayon bagakan ka. Nagtaod iti kaunggak. siyak amay salaang ababaunan. Anak ko rapay, agayat ka kanya. Saan aday ta tinakitakan ka? No di ka ti kinapintas mo. Sir, Ay ayatan ka. Ket tulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Aday ta, Sir Frank. Nakalutotan. Urayan talangan dagiti dua, tamangan tayunton. Nakitak ang nagturong da ijay igit ti baybay. Wen, kasta ti kayat ni Kasinsin Hubert. Ti makapagwayas da kan ni Felisa. Anya? Hoy, Sir Frank Anya ti panggap na ni Felisa? Ay, di napadpadasan apagang angawan ti gayam ko. Ta siyak ti makalaban na. Kinapudno na. Agayat ni Kasinsin Hubert ken ni Felisa. Ha? Dayta ti pudno, Angie. Sigurado ka? Ay, amangan no pagay-ayaman na lang ti gayam ko. Saan akas tao ni Hubert? Kinapudno na. Italaeng nga aginteres ni Hubert iti babae. Kasta? Sa bagay, sipod nagpaayak kadakwada, kat awan pa'y nakitak a babae akad kadwana. Wenno impasyar na lakuma ijabalayda. Angie. Ngamno ita, na in loven ni Kasinsin Hubert. Felisa, anya ti inaramid yu kan ni Sir Hubert ija igid ti baybay? nagpagnapag na kami laang. Sigurado ka? Awan ti lips to lips ana pasama? Awan, apay ko mga ag lips to lips kami. Kat saan kami mat nga agayan-ayat? Sa bagay. Awan makunak ka ni Sir Hubert, Felisa. Agbagay kayo. Hoy, alakid din. Intan ija igit ti baybay. Inta agbabad iti danong ijay. Makikinamat ta iti daluyon. Diyak kaya? Oh, apay. Diyak kaya tingumisit. Ha? Nurabi inton nga aglangoy ta ijay swimming pool. Ken inton parbangonan ang mapanta aglangoy ijay baybay. At least, awan pa'y init. O sige, sika nga rod ti makaam mo.
Madam, ayan dagiti babalasang ang nagpipintas. Apay adamagam kanyak? Sino dagita tao? Dagiti dua a babalasang a babaunan niyo. Aka na ayon agumatang itilakok. Ay, jak mo, pumanaw kan. Makasinga ka iti panagpainit ko. Amo, madam, napintas ka kuma, no saan ka akanayon nga agong unget. Kanayon akasla kumilaw dagita matam. Anya, Kat tilangam, kasla Dracula. mangsursuron ka kadi, si ka bakit? Saan? Ibagbagak tipod no. Kan, aday singasing ko nga aramidam. Tapno ad-adda nga agrup-rupa ka, a Dracula, madam. Mangsursuron ka kadi at talaga? Day takiday mo, nasaysaya at no ipatirad mo, nga ipangato ti ugod na, madam. Iti kasta, agrup-rupa ka, a Dracula. Kumusta dagiti anak mo, Linda? Saan ka di ako namiding at daan-daan iti asawa? Wan, sir. Kumusta damatan? Saan da ka kadingaw-awagan tapno kumusta da ka? Aw-awagan dak, sir. Tay lalaki nga anak ko, kat kayatnan nga agawit ak ijay balayda. Tasyak ka naw ti mga awer iti buridet da. Ngam sa anak ngamin akayat tay manugang ko, sir. Idulin na amin amakan, ken kanayon nak apasagidan. Ay, nagalasan ti ugali dahi ta manugang mo. Wan nga road, sir. Kat jay mo't anak ko a babae, kayat na mo't nga agawid ak ijay balayda. Ngam kaskas day adinak kayat tay asawa na. Papakpakanak lakano ijay balayda. Ay, dakas ti ugali dagiti na manugang mo. Kastang agpaiso, sir. Iso nga idi ko na ni Madam Carla, nga ikatan na kaun kas babaw na niyaw. Kat agparikutak no sa dino ti papanak. Pasensya mo ni Carla, takas tsaya talaga ti ugali na. Ay, sir, nairwa makaun. Saan ka pumanaw dito balay? Agpaay ka lang tababaunan. Saan ka marigatan iti trabaho? Gaputa dadafilisa kan Angie akatulungan. Pagtitinulungan nyo ti trabaho. Sir, kat agyaman na iti kinaimbagyaw. O niya, Felisa. Ibangan pa nagiti kayat mo aputas, tagatangan tayo. Daloom amang gakan orange, sir. Angie, huston. Nagadun aprutas dagito ginatang da. Ala, gatangan tayo amin akayat yo. Ibagayo amin na kayat yo. Huston, sir. Adun dagito ginatang yo. Amang ano di tayo maibos. Sayang. Maibos ko. Sika talaga, Angie. Huston, Sir Hubert, Sir Frank. Ang sublita yon ije resort. Manungal daw da Hubert ang nagbakasyon, Flavio. Nga maging gaita, awan da pailaan. Bayam, tag-enjoy da. Naglalainganan da kita dwa ababaunan. Tabapadala ang agaliwaksay, kat maswelduan da pay. Pagserbiyan damat ni Hubert. Isuda, timangyawa, titikas sa pulan na. Ay, madanagan ak, Flavio. Ang mga numay sa kadagiti babaunan, timanggargari ka ni Hubert. Kat ada mapasamak kadakwada, sa paikalay sa iti anak ta. Ha! Jak lakit di umanugot. Jak maklo na may salaang ababaunan ti ikalay sa ti anak ko. Awan mabalin mo, numay sa babaunan ti pakaibatugan ti anak ta. Anya kumatdakas na. Ni Angie, awan makunakan ko na, tanapinta sa balasang. Adadama na nga awan makunakan ni Felisa, gaputan na pintas mutlaeng. Jak kaya ta mapasamak ti pagdandanagak. Igusugos ko ti rupa ti asino man amang gargari ka ni Hubert. Sir Hubert, doon nga aldaw tayo dito yung resort. Awan ka di ba'y plano yung agawin? Di mo ka di kaya tagbayag dito eh? Kasanon da Madam Carla. Amang ano saan akabaalan ni Nana Linda ti trabaho iti balayo. Sapay nagdakkelmat nga rod di balayo amalinisan. Talo akad sa aran. Anya?
Ang mga no nakakaasi ni Nana Linda, kanayon nga ongtan ni Madam. Kanayon na ngamin nga ongtan ni Nana Linda. Gaputa nabuntog ka nung agunggunay. Ala, agawid tayo nga ruda ninton parbangon. Wan, sir. Umdasan ti dual daw a panagaliwak sa iyo. Sige, sikati matungpal, boss. Sir, pampanunutak lang amin dagiti dadakkel mo. Awan mang plancha iti kawusda. Sapay inaldaw damat nga rut arumuar. Ala, buwanan. Agawid tayo ninton bigat. Ala, mapantang nga rut iji-igit ti baybay. Ipapastatag lang eh. Danunan ta, da Angie kan Frank. Sige, sir. Nagmayat at talaga ti agtugtugaw dito igit ti baybay, Sir Frank. Nagmayat amoy buyaan dangiti daluyon. When Kayat ko ti makikinamat iti daluyon. Ang mabutengak. Amangan no iguyod nak nga ipan iti tenga. Mabutang ka? When sir. Nangruna, katsyakmat nga rod amo ti aglangoy. Ala, umay ka. Kibinan ka, tamapanta iti ayan ti daluyon. Ay, saanan sir? Tsak kayat. Umay ka kit din. Eh, Intan, iggamak ti imam, tapno saan kang agbutang. basta di nakibatan sir. Wen, di ka agdanag. Siyak ti makaamukan ka. Kitaan da Frank kan Angie. Naginigam da iti ima. Kat makiay-ayam da iti daluyon. Anya di kayat asawon ti panagigam da iti ima. Nag-holding hands da. Awan mo't dakas na. Kayat ka di asawon da ita nga isudan. Kasi tinamunak, awan dakas na. Ala, umay ka. Mapanta iti ayan da. Ay, di kayat. Dito yak latan. Sikat ti mapan. Tabuyaan kayo latan. Mabuti nga kiti daluyon. Kumpet ka kanyak. Tapno mapukaw ti buteng mo. Ay, saan yun, sir? Ala, kit din. Intan. Sir Hubert, ang mga no maibatam ti imak Ang mga no yanod na ti daluyon. Di kagdanag. Saan kang ibatan? Ay na! Agbagay kayo matgayam adwa, Sir Hubert, Felisa. Huwag nga rod kasinsin. Agbagay kayo adwa. Ureda kayo ka ni Angie. Agbagay kayo, met. Ayos! Kumusta kayo dita likod? Kasinsin Hubert, Felisa. Uy! Nakasadag ni Felisa iti abagan ni Sir Hubert. Sakat si aarakop mat ni Sir Hubert kankwana. Kasinsin. Si kaman matiag maneho. Tadita kami man matlikod ka ni Angie. Tama kiti ti panagmanayhom. Wen, sige kasinsin. Enjoy! Nakadanon tayon dito'y balayo, kasinsin. Uwan kasinsin. Ala, dumsaag tayon. Sir Frank, dumagas kabiit, tamang isagana kami ka ni Angie iti pagsangwan yung agkasinsin. Agmerinda ka pa, sakbay nga gawit ka. Ay, kasladyak kayat apanawan ni Angie. Si kakit dimot. Kasladitan agkita. Ala, dumsag tayon. Nasaya at matasimangpot kayon. Hoy, da kayo ababaunan. Adaywan nyo dagiti agkasinsin. Madam? Bili ni Sir Hubert, amang isagana kami iti merindaon da iti paraangan. Sakbay nga agawid ni Sir Frank, madam. Ha! Nagpaaram kayon samot kadakwada. Ay, uwan, madam. Boyfriend ko ni Frank. Anya! Agraraman ka talaga babaunan. Ay, madam. Saan asyak tinangaram ka ni Sir Frank, No di kat iso tinangaram kanyak. Agayatak mo't kan kwa na. Iso sinong bata kon? Agraraman ka talaga babaunan. Sika, may kamang iti pamilya da Frank. Amay salaang ababaunan. May sa kababaon nga agpaiso, madam. Ngam, napudno, ti panagayat ko ka ni Sir Frank. Tapno amom, pagayayaman na kalaan. Sige, madam. In kami pa iti kusina. Tamang isagana kami iti pagsangwan da Sir Hubert kan Sir Frank. Ala, agawaan nyo.
Tama nga numatagtakandan nga agururay. Frank, sakbay nga agawid ka, kaya't ka kasarita. Apay ka di, auntie. Pudno ka di, nga adan nagkinaawatan nyo kani Angie. Ha? Kwa, auntie. Ibagam ti pudno, Frank. Kwa. Di kay agdanag, auntie. Tapagay ayamak lang ni Angie. Oh, kunakon ka takas na ti planom. Ha, 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 tidang nga babaunan. Agraraman na talaga. Ipagarup na siguro anapudno ka kankwana. Saan, auntie? Pagay ayamak lang ni Angie. Pudno nga ta, apagay ayaman laang ni Frank, ni Angie. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Babaunan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ibagam ti pudno, Frank. Adda ka din nagkinaawatan nyo kani Angie. Kwa. Di ka agdanag, auntie. Tapagay ayamak lang ni Angie. Ha? Kunakon kat akas na ti planom. Ha, tidang nga ababaunan. Agraraman na talaga. Ipagarup na siguro anapudno kakankwana. Saan, auntie? Pagay ayamak lang ni Angie. Kaya't kulapon ka nupudno tinasaw ni Angie nga dan nagkinaawatan nyo. Ngam ko namot nga awan. Ngamin, iti ka nito apudno. Sigurado ang maamuan da ito'y dagiti nadakkel mo. Kat sigurado akapungtot na ka. Di kay agdanag, auntie. Saan nakaseryoso ka ni Angie? Talaga apagay ayamak laeng. Kalpasan ti amin. Panawak tumatlaeng. Saan ama ikariti may salaang ababaunan ama ikamang iti pamilyayo. Kastamutan iti pamilyami. Day tati kanayon nyo alaglagipan kani Hubert. Nasa Iraq itinangag ko nga imbaga ni Frank ni Madam Carla, Felisa. Anya timbagana. Apagay ayaman naklagayam. Dinamag ni Madam Carla ka ni Frank. Nupudno nga da nagkinaawatan mi. Ngam na ko na ni Frank apagay ayaman naklaan. Nanggag mo akas na tinasauna? Wan, Felisa. Nagsakit matan. Gapo ka dito may saak lang nga babaunan. Iso apagay ayaman naklang ni Frank. Sayang, ti panagayat ko kankwana. Angie. Diyak kaya na makita pa da tao. Nagbabawi ka na kiinagakankwana di igit ti baybay. Tapagay ayaman naglagayam. Kumusta ti panagbakasyon nyo, iho? Naragsak kami, mama. Naragsak kayo. Adagijay babaunan ti kakadwayo. Naragsak da kadwa, mama. Ken asikaswan da kami anaimbag. Iho, kayat ka palagipan. Ano mga sawa ka? Kaday tay pada tayo abak nang. Diyak kayat ti may salaang ababaunan. Kasanon no may sa babaunan ti kayat ko, mama. Saan nababalin, iho? May babain ti pamilya tayo no babaunan ket din ti pagtinagam. Diyak ipalubos. Awan mabalin nyo no may sa babaunan ti kayat ko. Tinapatig kanyak, ket nasaya ti ugali na. Saan nababalin? Papanawak na gidya ababaunan, tapno saan ka mailawan kadakwada. No kasta, pumanawak met nga ro dito'y balay. Anya? Wan, mama, pumanawak met dito'y balay. No papanawam dagiti babaunan.
ilaw! Diyak kayatan ti agayat! Uy, di ka man agbalin nga OA dita, Angie. Anya ka di ti pagsangsangitam, Angie balasang ka. Ni Sir Frank, nana. Inalilaw na lakano ni Angie. Idakas na. Naging inagot da pa iji-igi ti baypan. Anya, Nangag ko nga na nasa una ko ni Madam. Asaan nakapudno nga ay ayatan. Kun pagang angawan na klaang. tinasaya. Agsarita kayo at balasang ko. Ta imposible akas ta ti aramidan ni Sir Franken ka. Nasimput day di abaro. Nana. Awagam ni Sir Frank to kasapulan, Angie. Saan? Diyak kayat nga awagan. Kung diyak kayatan amangad ti boses na. Saan ko apat yan ang maaramid ni Sir Franken ka ti kasta, Di na maaramid ti kasta. Gaputan na singput day di atao. Kaya't ka kasarita itinalapat, babaunan. Anya ti ibagayo, madam. Kaya't ko nga alaamon ti amin abadom, tapumanaw kan diti balay ko. Madam? Kat jak kayat nga gipulong ka ni Hubert. Ha! Amok, Felisa, ang gusto ka ni Hubert, nga di ka kayat para iti anak ko. Madam. Isa pumanaw kan diti balay ko itamot laang. Tano di ka pa'y pumanaw. Siya ko na mismo ti mangirwar ka dagiti badom kat iporwak ko di tarwar. Sige, madam. Pumanawak, itamot laan. Pumanaw kan, Felisa? Sa dino ti papanam? Itindagos ti gayem ko. Ijay pa'y laang ti pagnaldak. Kabayatan ti panagsapol ko iti sabali apang gadak. Nukas na. Sumuro taklangan kan ka. Adamot basit urnong ko. Agnegosyo talaangan. Anya? Wan. Di uray aglako-lako talangan iti merienda nga isursurta. At least, awan amo ta. Bosta ti bagbagita. Awan ti mangbugbog kaw kan mangtagtagibasit ka data. Angie. Angam, napumanaw ta. Kasanon ni Nana Linda. Saan kan apumanaw, Angie? Awan kadwa ni Nana Linda. Kaasimot. Anya nga tano isurot tamot. Ha? Wanan. Kaasimot. Mangkita tayo langan iti abangan tayo atalo. Angie. Ay, mabit lang Tay nakayaban ni Nana Linda. Adda ijay hardin nga agsibsibog ka dagiti masetas. Ayabak, taagsasarita tayo. Sikay, sumuro taklaangan ka da kayaw. Husto ti ko layaw. Agnegosyo tayo laangan. At damot basit urnong ko ijay bangkaw. Makatulong day jay. Oh, anya ti makunam, Felisa. Umanugutak itinakunan ni Angie, Felisa. Tano panawan nak ditoy. Sigurado akanayon naktumanen abugkawan ni Madam Carla. Di na pa'y kayat ngagmerienda. Di kayat na agtrab-trabaho aklat nga uray mabisina. Sige. Kasta nga ro ti aramidan tayo. Itamot laan. Pumanaw tayon diti balay da Madam Carla. Ngam kasanaw da Sir Hubert kan Sir Flavio. Sapay nasaya at dakada tayo ababaunan. Anya ngay nga rod. Papanawan mo't ngamin ni Madam ni Felisa. Di sumurot Nana. Angie, Nana Linda, syaklaangan ti pumanaw. Agbati kayon. Ipagpagapuyo kada Sir Hubert kan Sir Flavio. Saan? Sumurot kami kan ka. Agtitinulong tayo para itipagsayaatan tayo, Felisa. Agpakada akon, Madam. Uray siyak, Madam. Agawid akon ijay lugar may. Anya! Nabayag apanawon ang nagpaayak akas babaunan niyaw. Kat pagyamanak da ita. Naumak mo nga agpapaay diti balayo, Madam. Nang rona, takas kay lalyon akanayon ngagnger-nger. Ngagsapsapol iti sikbaban na. Anya! Inkamen, Madam.
Nauma kami iti ugalim nga amo. Gaputabak nangkan, ilupit-lupit na kami ababaunan. Alaman, tapumanaw kami atalaw. Kitaak man tilaing mo ita tapumanaw kami. Sino tinagkuna pumanaw kayo adwa? Basta pumanaw kami. Tadimi kayat ti ugalim, madam. Ala, intan na na. Agur-ura yun ni Felisa. Auntie Carla, ayan da Angie. Apay nga awan da dito'y balayo. Ha, pimanaw dan. Nila ang Felisa ti pinapanaw ko. Ngam simurot mo tandagit ay dua. Ay, makamo da iti biyagda. Auntie, amo ka din ni Kasinsin Hubert a pimanaw da Felisa? Saan? Tadyak imbaga. Kan nakarwaran idi pimanaw dagiti babaunan. Apay nga min a pinapanaw yo, Auntie. Diyak magustuhan ti kinapasig ni Felisa ka ni Hubert. Amangan no ni Kasinsin Hubert tinapasig kan kwa na, Auntie. Amok day ta. Iso nga rod a pinapanaw kon. Ngam simurot ket din dagiti duapay a babaunan. Sa dino ka no tinagturungan da, Auntie? Ay, diyak mo! Awanan bibiyang ko! Nga uray pa'y maturog da iti igid ti kalsada! Jack, makontak ti cellphone ni Felisa, Kasinsin. Oray siya, Kasinsin. Jack, makontak ti cellphone ni Angie. Amok la kumaapumanaw da ije balayo. Tainayabak la kumaidan ije balay. Unay mat nga may ni Mama. Hindi na kayat ni Felisa aparakan ka, Kasinsin. Day tatiga po na. Saan ani Mama ti masurot? No pakasak ng tipusok. Sa pulat ni Felisa. Sa pulan ta ida. Kailiw kumutan na makita ni Angie. Sapay ko makita ta ida. Ngam ti parikot. Sa dino ti pangsarakan ta kadakwada. Adoy ti inuman nyo agatas, Nana Linda. Agyaman nakbalasang ka. Ay, nabara ita panawang. Wingarod. Ay, makaikawa lang talaga, Felisa. Ngamin, nagdakkel abalay di pagnanaudan tayo. Ita, may salangan a kwarto. Sakot na barang agpaiso. Inton bigat, intay gumatang iti electric fan. Kan anusan tayon amay salang aseled ti ayan tayo. Pasensya kayon tanain ayo nakada kayo. Agbalinak adagan sa inyo. Di kay agsao iti kasta, Nana Linda. Imbilang da kayon nga ina. Isu asaan da kayo abaybayan. No kumatawel ka mak iti pagtaengan dagiti anak kao. Di ko mga kumakadakwada. Kasanumot ngamin, Nana. Awan asi dagiti manugang yo. Kat dagiti amat anak yo. Paiturayan damot ka dagiti asawa da. Un arod Angie. Ala, saan nabalin, Nana? Ada kami mat ka ni Angie amang ipatpatag kada kayo. Saan da kayo abaybayan? Sapay ko tagbiagak pa'y itinaunday. Tapno makitak pa'y tagbalin nga apukok kada kayo. Angie! Anda ka di parikot? Kailiw po ngamin ni Sir Frank. Saan mo't gaya manapudno ti panagayat na kanyak. Amok, Angie. Ay ayatan na ka ni Sir Frank. Saan ababaero day chay? Nasingput day chay. Agpadadakin ni Sir Hubert ang nasingput. Angie. Kailiw ko talaga ni Sir Frank. Kaya't ko makasarita. Iso nga awag aklangan. Tagsarita kami. Kunak manulikli ka mon. Kaya't ko akasarita. Iso nga awagak tagkita kami. Amwag tipud no arik na kanyak. Ngam no talaga apagay-ayaman nak. Ikarkarigat ako nalipatan. Madam, naimbag ta nakita ka dito ruwarti gate yo. Apay ajak makitkita da Angie kan Felisa. Awandan ditoy, pimanaw dan. Ay, sayang. Sapay isunat ti swertek abwe na manaw. Tamalako amin alako.
Anya ka di dagitalakom, tagumatangak. Ikan a presko, madam. Ang inakon. Sagmabano talakom, tagumatangak. Ay, saanan, madam? Di ka kaya't alakwan. Taamangan no agmalasak. Anya, Sige, inakon. di mo kaya't agumatangak? Lakwan ka kuma. Ang saan mo't anasaya at tiugalim. Sige, madam. Inakon. Na, Ingkalaangan gumatang ijay palingke. No kayat mo, ti agsida iti ikan. nangan ka din, Flavio. Un, nangan kami ni Hubert. Nangan kami ti restaurant. Anya, kat, apay asaan ka nag-take out iti kanak? Pangay pinapanaw mo dagiti babaunan. Makamu kang agluto iti kanam. Mangsapulak iti sa bali a katulong. Saanan? Diyak kayat. Asino nga ron tiyagdalos dito'y balay? Sika! Aramoy damami na trabaho dito'y balay. Tangay pinapanaw mo dagiti babaunan. Nagpintas matanda ito'y nangawisam kanyak a restaurant? Sir Frank? Un Angie. Manmano ti tao ditoy. Iswa ditoy ti kayat ko pagsaritaan ta. Sir? Jack makontak ti cellphone mo tunggal umawagak. Iswa pagyamanak. Tas si ka mismo tinangawag kanyak. Sir Frank? Nangag ko nga mintay na ibagam idikan ni Madam Carla. Asaan ka anapunno kanyak? Kat pag-ayaman naklaang. Pasensyakan iti dayjaan ng ngag mo, Angie. Kan pasensyakan, no di ka nasarsarong karan. At dangamin inasikasok iti negosyo mi. Sir Frank? Di na ko nawagan iti sir. Frank ko nang latan. Hangga po taagayan ayat tamat. Diyak mo, no kaayan-ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayatan ka unay idi paylaeng, Frank. Ngamjak amo no napudno ka kanyak wano saan. Ngamin, may saaklaeng ababaunan. Agkatuluyan nga ta, da Angie kan Frank. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay o itaalawas anapauwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti masakbayan na. Insurat, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Di na ko nawagan iti sir. Frank ko nang latan. Gaputa agayan ayat tamat. Diyak amo, no kaayan-ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayatan ka unay idi paylaeng, Frank. Ngam diyak amo, no napudno ka kanyak wano saan. Ngamin, may saak laeng ababaunan. Napunuakan ka. Tinangag mo idi, anaisawang ko, idi nagsarita kami kan ni Auntie Carla. Kat saan anaimpusuan day jay. Nasa okla tikas jay. Tapno sardangan na ko ni Auntie Carla. Frank? Mata pobre ni Auntie Carla. Di nakakayat apara kanyak. Kan di nakayat ni Felisa apara kan ni Hubert. Ngam Angie, napunuakan ka. Nakasagana ak amang ikallaysakan ka. Nga uray may saak laeng ababaunan? Saan anas kanday ta? Katap no awanan ti parikota. Ituloy mo ti agadal. Ha? No agadalak? Kasanun dagiti kakabsat ko atultulungak nga agadal. Mas kayat ko nga isuda tinasaya at ti masakbayan na ngam iti siya. Saan naparikot day ta? Agtinulong ta para iti pagsayaatan tayo amin. Frank? Ikalaysa ka, Angie. Kat awan ti uray asino ang makalapad iti dayta. No kasta,
Imbagakan ka ni Angie ti address mo? Wen, kabisadok dito lugar. Gapu tataga dito dagiti daduma agagayem ko. Sir Hubert, Mabalin ka di aron, Marta. Ipakada ka kanina na Linda. sige. Sikat ti masurot, Sir Hubert. Sige laang baro, rumor kayo. Maawatak dayta. Kat di mo baybayan ni Felisa. Awan makunakan kwa na, baro. Kat naragsakak para kan ka. No isaw ti makatuluyam. Agyaman na. Amok alapod ni mamam kada kayo adwa. Ngem no napudno kayo kin ni Felisa iti tunggal maysa. Naragsak kayo latta. Wen, nana. Nasingpet ni Felisa. Talagang awan makunakan kwa na. Felisa, kunak lakit din saan ka na makita. Kunak no saan ka na masarakan pa'y. Sir Hubert, Ay ayatan ka. Day tatipod no. sana ka maikarikan ka, Sir Hubert. Pinapanaw nak ni mamam. Gaputa di na kayat nga aginasidag tirik nata. Kat na ameris ko, anasay saya at laangan nga umadayoak. Tapno awanin ti parikot. Pasensyam ko man ni mama. Sapay ko nga. Tadi ka agimula iti sakit tinakam kwa na. Wen, awan sakit tinagam ko. Gaputa na aklon ko asaan asika ti para kanya. Panghasim, di nakliklikan. Bayam nga ipakita. Ken iparitnak ti kinapudnokan ka. May saag nga ulila. Anak ko rapay. Ababaunan. Awan maipanakal ko kan ka. Kan iti pamilya. Ti kinasaya ti ugalim. Day tatikas kanan, Felisa. No ita. Saan pa'y ati maipapan iti ayat ipang pangrunak. No di ka ti maipapan iti masakbayak. Asya ka may sa ababaunan. Adamot kayat ko aragpatan. Si dadana ka tumulong kan ka. At daaklat na itilikudam. Awan parikot no agayat kayo man itibak ng Felisa, Angie. Tinapatag napudno kayo ititunggal maysa. Kasta ti kuna ni Frank kanyak, Nana Linda. Napudno ti panagayat na kanyak. Kayat nangagkalay sa kamin. Kablaawan ka, tanapudno ni Sir Franken ka, balasan ko. Ay, Felisa, amok nga agayat ka kin ni Sir Hubert. Nadlaw ko daytan, idi paylaeng. Ken uray ni Sir Hubert, agayat matlaken ka. Nasingpet dayjay abaro. Bak nangagpaisaw, ngamsan amata pobre. Managtulong abaro. Nana, Awan parikot no sungbatam man balasang ko. Saan ani Dunya Carla ti parikot? Taamok nga inton agangay. Maaklon nan tumadlaeng ti amin. Nupay kasta, ipursigem ti arapaap mo balasang ko. Ituloy yukin ni Angie ti plano yung nga agnegosyo. Wen Nana Linda. wan, Nana. Tanasaysaya at matlaeng daytay umasinso kayo. Babaan iti bukod jaw aling-eet. Manulang abulan tinapalabas, Felisa. Ngam addan dimurasan to'y istor tayo. Nagadun tilako tayo. Kan, nagpa-extension tayo pa yan. Tapno lumawa to'y istor tayo. Wan, Angie. Kan adon ti soki tayo. Ay, maragsa ka na unay, Felisa. Aganos tayo laang. Awan pa panan na. No di ad-ad dumoras ti negosyo tayo. Kan, kumusta kayo ngay kan ni Sir Hubert? Ay, amo mo tadyak pa'y sinungbatan. Uy, sige ka. Amangan naman kasarak iti sa bali. Ay,
Ngam siyak. Hay. Kaya't ni Frank nga agkalay sa kamin. Angum sa anak kaya nakasagana. Urayan ka Ha? Orayon na? Win No agkalay sa ka, agkalay sa aktumatan. Anya? Inyam amuna ko ni Frank kadagiti dadakkel na. Kat awan parikot kadakwada. Kunada ano asino ti kayat ni Frank, saan dan amakibiyang? Wen, naimbag ka ni katawan parikot. Ngam siyak, nasungbatak ni Hubert. Sigurado ang mga ramid ni Madam Carla iti pamuspusan. Tapno agsina ti dalan mi iti anak na. Maawatan ka. No talaga nga ay ayatem ni Sir Hubert. Sungbata mon. Saan nakaabaybayan ni Sir Hubert? Awan ka dit pa nagtalak mo kan kuana? Kasta ti kanayon na nga ibaga. Nga agtalakak kan kuana. Oh, anya pa lang arot ti urayam. Sungbata mon ni Sir Hubert. Apay ka di aman manuka nga agawid dito balay, Hubert. Amuyumot nga dan nagatang ko abalay. Ket ijaya kon nga agdanaed, mama. Apay pay lang amin aging matang ka iti balay. Idinto ta nagdakkel to ibalay tayo. Asino ko mati agtawid dito no disika. Tagmay may sakalakat nga rod nga anak mi kan ni papa. Jak kayat apakibyangan yung tibiyag ko, mama. Nang runa no maipapan iti babae akayat kong ikalaysa. Nusungbatan nak to ni Felisa. Ikalaysa. Ket ijay kaming ngagnaed. Anya? Day talatan pagayatan nyo ti matungtong pal, mama. Agam no maipapanayn, iti babaya kayat ko akatakunay na iti biyag. Siyak ti mangad din. Naglalainganan da di a Feliz a mairanod iti kinabak ng tayo. Iso, apulos nga awan sa ni Kuana. Day talaki na baknang nyo ti pampanunutan nyo. Adiyo kayat, nga da sa bali a mairanod. Pwes, kukwayo lang, mama. Jak makibiyang. Nagbalin ka na bastos nga inanak. Hawanan respeto, gapula ang iti may sa babaunan. Uray may sa ababaw na ni Felisa. Ngam iso ti ay ayatek. Awanan sa bali. Agbabawi kanto iti dayto nga inaramid mo. Ha! Manipod ita. Di kan kayat a makita. Saan kan nga gawawid iti balay? Laksidan kan nga anak. Managing bubukod kayo, mama. Kabalandak pa yun alaksiden. Gabuta managing bubukod kayo. Sige! Pumanaw kan diti balay. Kat saan kan nga agsubsublibay ditoy? Nagsarita kami gani, Hubert. Pinapanaw mo kano dito'y balay. Kasta ti may parban. Nukasta pumanawak met nga rod. Mas pilyak ti anak ta, ngem itisi ka. Aday tala kinabak ng muti karkarit mo. Anya? Napagsaritaan ta idinti mo ipapan kada Felisa kan, Hubert. Nakunakan ka. Asaan tan napakibiyangan ni Hubert no maipapan iti kayat na nga ikalaysa. Sa anak nga umanugot. Saan nakatungpalan ni Hubert? Gaputan na pudno ti panagayat na kan ni Felisa. Kadakin kan, nulaksidem nga anak. Uray awan anak kon, nusubag to pa'y matlaang. Sige, ti kinabaknang mo ti pagbalinem nga anak kan asawa. Tauray siyak, pumanawak mat dito balay. Mapanak agnaed iti balay ni Hubert. Anya? No di ka pa'y lagbalbaliw. Saan mo amarik na tipod no aragsak iti kaunggam. Anya ti makunam iti dayto adiso. Nagpintas. Makapabang arte angin. Iti na minsan, inawis nak ti gayam ko a babae iti dayto adiso. Kayat na dito iti pagsarsaritaan mi, tana ulimak. Gayam mo a babae? Wen, ada parikot na. Kat kasapulan na ti kasarsarita. Parikot na ti boyfriend na, anang talikod kan ko na. Kasta ka di? Ang ita, iso damat lati nagkatuluyan. Ada ita ni Manila. Ada negosyo na. Naragsakan ti linangin da nga agasawa. Happy ending. Nasaya at mat. Felisa, amom ka di, napay nga inawis ka dito eh. Tapno agpasyar.
Tapno amuak, noon niya tipod no marikrik na makanyak. Hubert, Ay ayatan ka, Felisa. Hubert. Kayat ko amangag, no ay ayatan na ka di wano saan. Juan, Hubert. Ay ayatan ka unay. Day talaga. Felisa, Inarakot na, Hubert. ay ayatan ka, Felisa. Ay ayatan ka man, Hubert. Kayat ka nga kanlay sa iti kabitan na panawan. Paikalay sa akin ka, Hubert. Iso da ito iti kunak a sorpresa kan ka, nasumbatan nak. Nagpintas day ti abalay, Hubert. Nagpintas ti aglawlaw na. Daytoy abalay ti pagnaadan ta. Ha? Kwartak tinggatan ko iti daytoy abalay. Nagtaod iti bukod ko alingat. Hubert. Kalpasan ti kalay sa ta. Dito itan nga agnaed. Ngam. Awan ti rumba nga pagbut nga. Di kaagbutan ka ni mama. Ken saan nga iso tilapad. Protektaran ka, manipod kang kuana. Hubert. Ala, umay ka. Pumunag ta, di na balay. Adtoyin ti meriendayo, Sir Hubert. Nagyamanak, Lisa. Kumusta, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Gaputa agpada ta ababaunan. May sakmat iti ababaunan da, Hubert. Nasa uni sir kanyak dayta, ma'am. Ay na, nagpintas gayam ti kunam anobyam, sir. Ngam apay ngay, taitalaang nga impasyaryo ditoy. Sana bale, tanay pasyar kon. Ken dito ito nga agnad, kalpasan ti kalay sami. Ala, agmerienda kayon, sir, ma'am. Tainak ijay kusina. O sige, Lisa. Ubing pa iti babaunan Kayat na ti agadal. Iso at tulong ka makaadal. Nasayaat no kasta. Ken kasta mo ti plano ken ka. Tulungan ka. Tap na makalpas ka iti panagadal mo. Amin kat ipaay ko ken ka. Basta pagsayaatan. Sige, auntie. Agkape kayo pa'y. Agyaman nak, Frank. Nakapasyar kayo man dito'y balay, auntie. Gaputa kayat ka kasarita. Kayat ko nga ibagam kanya no sa dino ti pakasarakak ken ni Felisa. Ha? Ne, anya ti ibagayo kan kwa na, auntie. Kayat ko laang amaapuan no sa dino ti pakasarakak ken kuana. Amangan matnusaktan niyo, auntie. Basta ibagam kanyak no pakasarakak ken kuana. Ikariyo, asaan niyo asaktan, auntie? Sige, Agnanaad da iti may sang apartment, auntie. Kadwa na, danana Linda, kanti kaayan ayat ko ani Angie. kaayan ayat mo at talaga ni Angie ababaunan. Wan, auntie. Day tati kinapudno. Tiyawanan bain nga Angie. Talaga nga agraraman da ababaunan. Auntie, iti day ta pa nagsasauyo. Jak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dangran yo ida. Mabalin ka di. Ibagam kanyak no pakasarakak kadakwada. Kayat ko ang makasarita ni Felisa. Ibaga nga ta ni Frank kan ni Madam Carla no sa dino ti ayan ni Felisa. Gagayam, di uliwayan adenggan tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Babaungan, dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Agnanaad da iti may sang apartment, auntie. Kadwa na, danana Linda, kanti kaayan ayat ko, ani Angie. Kaayan ayat mo at talaga ni Angie ababaunan. Uwan, auntie. Day tatipud mo. Oh, tiyawanan bain nga Angie. Talaga nga agraraman da ababaunan. Auntie, iti day ta pa nagsasauyo. Jak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dangram ida.
Mabalin ka di. Ibagam kanyak no pakasara kak kadakwada. Kayat ko makasarita ni Felisa. Anyat ibagayo kan kwa na, auntie. Kayat ko la akasarita. Saan ko adangran. Daytoy gayam ti pagkarkarit yo a negosyo yo. Da kayo ababaunan. Apay, nangalaan nyo ti pinagpuunan nyo. Ta small grocery matan daytoy istoryo. Da ka di Frank and Hubert ti nagtaudan ti pinagpuunan nyo. Saan mi apagkarkarit, madam? Ngam kwarta mi atalo kada Felisa ken Nana Linda ti pinagpuunan mi. Ket ita, imma don tilako mi. No kasta, ti sweldo yo idi kada kami ti pinagpuunan nyo. Kwarta mi butlaang dayta. Wen, ngam pinaglingetan mi, madam. Nagtrabaho kami anaimbag kada kayo. Sweldo mi, madam. Ha! Nagkarit kan nagsarsarita, sika ababaunan. Gaputa sa bali ti tuno ti sa uyo, madam. Akas lakit din libre nga interview ti kwarta. Idin to ta naglingetan mi met. Nagtrabaho kami iti husto ije balayo. Siguro, nakataptapo kan ije balayo, madam. Ngamin, awan ti mayat ababaunan nga agpay kada kayo. Ngamin, nagalas ti ugali yo. Sumardam kan! Ala, husto daytan, Angie. Madam Carla, adda ka dinaskan nga ibagayo, tayin may kayo? Kayat ka akasarita. Sige, madam. Umay kayo. Mapantayo iti deji abanda. Awan matatao ijay. Ijay tayo nga agsarita. Diyak kayat asika ti makatuluyan ti anak ko. Iso nga adaywam ni Hubert. Amuklatan akasta ti sawan nyo, madam. Ngam sorry. Gaputan na pudno ti panagayat may iti tunggal maysa. Agraraman ka talaga. Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat nakasagana ak apa ikalay sa kankwana. Saan to ang mapasabak dayta babaunan? Asika may salaang ababaunan ti agbaling nga asawa ti anak ko? Ha! Saan ang mabalin? Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat iso titong palag. Saan ada kayo? Napudno akan kwa na. Kat iso laang ti lalaki nga ayatek tong palibiyag ko. Saan ka makaaw-awat? Sorry, madam. Ngam saan kong adaywan ni Hubert. Alaing kay agenrol, ta ituloy yu ti agadal. Siya kun ti makaamo iti negosyo tayo. Kasanon ngay dayta? Marigatan kayo lakit di dya store, nana. Mangkita tayo iti kadwayo iti store, nana. Tapno ada katulungan nyo ijay. Sige, awagak laengan tay doa ka anakak. Bareng awan trabaho da. Sige, nana. Bareng kayat dati umay dito tapno ada kadwayo. Wen, balasang ko. Makaritak nga agenrol, Felisa. Nasakit at talaga ti panagsasaon ni Madam Carla. Wan Angie. Sa bagay, kabailan ta dayta. Iso sige. Ituloy ta ti agadal. Kat ikagumaan ta ti makalpas. Wen man, Felisa. Makaritak at talaga iti panagsasaon ni Madam Carla abak nang. Gaputabak nangan. Tagtagibasitan na tayo latan. Wen, Angie. Tinasakit a panagsasaon ni Madam Carla. Kat pagbalinan nyo akarit iti biyagyo. Agadal kayo, aging at makalpas kayo. Ipakita yu kankwana. At ibabaunan asigod at agtagibasitan na. Kat kabailan na ti agbalin a profesional. Wen, nana. Husto kayo, nana. Aramiden mi ti amin a kabailan mi. Tapno makalpas kami iti panagadal mi. Adto iti kape. Agkape ta. Adi amanak ha? Nakadagas ka man dito apartment ni. Gapo tayo oras-oras sa kailiw ka. Diyak makaid na, no di ka makita. At adan amayin lavak kan ka.
No kasta nakaisam ka. Sus, di ka man? Wan gayam. Kaya't ka tulungan iti panagadal mo. Ibagam, no kaano ka amapan again rawang takuyugan ka. Siya kung timakaamo iti pagbayad mo. Anya? Ti arapaap mo. Arapaap humatan. Diyak kaya't nga gastos ka para kanyak. Maawatan ka. Ang ambay anak lang. Bukod ko akwarta ti itulong ko kan ka. Sana kwarta ni mama. Hubert. Ket ni mama. Pangasim ko ma. Tadi ka agimula iti sakit tinakam kan ko na. Amo ka makaamiris tumatlaan. Ket pagbabawyan na dagiti panang paspasakit na kada kayo. Wan, di kagdanag. Saan tong agsakit tinakam ko kankwana? Ipagpagapukan ka, gapo taay-ayatan ka. Ay-ayatan ka, Matt. Ket aramidak ti amin, para kan ka. Oh, naka-enroll kayon nga agpada, Angie, Felisa. Wan nga rod, Frank. Di kay agdanag, tagagat kami nga agadal. Rumbeng lang, Iti kasta, maragpatyo ti arapapyo. Oh, kasano? Intay mang restaurant. Mabisina kon. Ay, awan kwartami ka ni Felisa. Saan ka di, Felisa? Ay, ada kwartak, Angie. Ala, intay kit din. Intay mangan iti restaurant. Sabagay, uray ko naan mi nga ada kwartami. Sigurado, ada kayo matlaang titaya. Katun Ala, intayon. Papa, kagurayo ka din ni mama? Tasaan kayo nga gaw-awid iji balay? Naumak iti panagsasaw na. Bayan talang agmay-may sa iji balay, tabarang makapagpanunot. Iso at ituyak pa ilang balay mong agnaed. Nataltal na ti panunot ko ditoy. Sige papa. Agnaid kay lata ditoy. Agingkat kayat yo. Gayam. Kaano ti kalay sayo ka ni Felisa? Kayat na pa iti makalpas iti panagadal na papa. Sakbay nga agkalay sa kami. Sige. Noon niya ti kayat na naskay na suportaram, iho. Kumusta to store, Aldrin? Nasayat met, Felisa. Di kagdanag. Saan may abay-bayan to small grocery yo? Agyaman na, Aldrin. Awan sa baling agnumar iti daytoy, no di datayo matlaan. Dakkel titulong na day ti anikosyo kada tayo. Wen, Felisa. Pudno day tayo. Ano sa inyo nga ro di tumulong kanina na Linda, ha? Wen, Felisa. Awan pagdanagam. Mangrikop tayon, Aldrin, kaanakan. Wen, anti. Tani, rabiin. Kan awanan gumatang. Agawit kayo latan, anti. Da kamin kininsan din do ti makamo ditoy. Wan kaanakan. Saan na bale? Tadamat sila dito istora pagturturugan mi. Da kamin ti agbantay, anti. Wan kaanakan. Kat sapay ko ma, tadiyo dadaulan ti panagtalak da Felisa kada kayo. Maawatan kayo, anti. Kaya't di kagdanag. Ta saan kami matadakas a tao kini dindo. Awan dakas nga aramiden mi ditoy, anti. Wan, ambok day ta kaanakan. Nasingpet kayo kinidindo, akaanakan. Kumusta ti panagadal mo, Felisa? Nasaya at Mark. Sika ti inspirasyon ko. Iso asay saya ata. Felisa, Oh, inarakop na matan. gapota kayat kan nga kalaysa. Dumtang to day taagundaway, Hubert. Kayat ko, nga iti kabitanan na panawan. Di ka agapura. Nasaysaya at numakalpasak pa iti panagadal ko. Uray agasawa ta. Ituloy mo lang ti panagadal mo. Sana lapad ti panagasawa ta, iti panagadal mo. Hubert. Sana bale, tadamat pag naidan ta. Santa nga agnad iji balay. Tada kabukbukudan ta pagtaangan. Ngam, Hubert. Agkalay sana ko man. Ikarik, sana madadahal ti panagadal mo. Nga uray agasawa tanton. Agyamanag, tay may naksinukon, Frank. Imo na ngaminan ni Felisa, tawan klase na ita. Imay sinukon ni Sir Hubert.
Kumusta ti panagadal mo? Ayos lang. Angie, agkalaysata ko man. Angam, saan pa ang nagkalay sa da Felisa? Di kayat ko, agidan kami nga kalay sa. Ha? No saan pa'y nga kalay sa ni Felisa? Di sa anak pa'y matngarod nga kalay sa. Alakit din. Agkalaysatan. Iti kasta, matulungan ka kanayon iti subjects mo. Amangan no addamat kiti di mo maawatan nga isursuro ti instructor mo. Uwan, adda. Tsak maawatan ti pamayan na nga gisuro. Isu nga ron nga agkalaysatan. Kat agnaadtan ijay balay. Tapno kanayon ka matulungan. Sige, panunutak pa'y anaimbag, Frank. Ala, aglayon ta ijay balay. Ta ijay kan amang rabi. Itulod kan tulangan ijay apartment yo. Kababain mo't kada mamakan papam. Amang ano niya ti makunada kanyak, taipanak manan ije balayo. Awan ti dakas nga ibagada. Maragsakan da pa'y kit dia. Ta makita da kamanan. O sige, mangantayulat ta kabayatan ti panagsasarita tayo. Di kag babain, Angie. Kung amin, talaga ang mababainak, Frank. Kaano ti kalay sayo? Pagsasaritaan mi pa, mama. Taaggigidan kami kada in San Hubert nga agkalaysa. Anya? Oh, sige. Awan parikot. Di yu ko man baybayagan, ha? Wen, mama. Madam, may saak lang anak ko rapay. Kan tultulungak dagiti kakabsat ko para iti panagadalda. Iso nga awan maikarit ko akinabaknang, madam. Numabalin. Di ka kayat nga agbalin amanugang ko, Anchi. Ngam, gaputan naragsak ti anak ko kan ka. Kan nasa una ang nasaya at kaatao. Iso nga imanugot akmatlaan. Basta tinaskan kanyak kat naragsak ni Frank. Di kay agdanag, madam. Pagserbiak ni Frank inton agasawa kaminton. Nasaya no kasta. Kat sige, ibagayo lang no kaano ti plano yo apa nagkalaysa. Oh, apay ngayon sardang mo itiigit ti kalsada, Frank. Sakbay nga itulod ka. Mabaling ka di nga agkan ka. Ha? Alan agkan ka kumapay. Sige man laangan. Umasidag ka basit dito'y ayan ko Sika ati umasidag dito'y ayan ko. Sikan saan ka mat nga agkan iti mabayag? Apagbiit laang. Sige man laangan. Aday ta. Angie, Kasya laang tikis mo? May salaang? Wen, madinusubraan. May mayat, ti kontrolado. Sigurado ka? Nene. Kayat mo ka di, ti lips to lips? Ay, saan? Ala, pagandara mo ti kotsem, taintan. Wen, sige, mapantangaro din. Imayak di ti opisina, Manong Flavio. Tada na ibaga kanyak ni Frank. Agidanda ka nung agkalaysa ka ni Hubert. Wen, nasa umot da ita kanyak ni Hubert. Katawan parikot iti da ita. O sige, planuan tayo nga rudan. No kasano ti gastos. Da Hubert kanukan Frank ti agastos. Anya ti serbi ti kwarta tayo anaganak da? No sada da tayo ti agastos. An-anuan tayo nga ro ti kwarta tayo. No di tayo ipaay kadakwada. Muna, tumulong tayo latay ti gastos. Kat ni bakit mo umanugot ka di? Kontrabida day jay. Iso asa tayo nga ibibiyang iti gastos. Ta sigurado nga agungot manan.
Kinasaritanak ni bakat mo, imay iji balay. Kat nagatungay bagbagana. Kunana asaan ka no ama ikari ni Angie ka ni Frank. Saan mo nga italtala, kanyaman nga ibagbagana. Tinapatag ita. Ket, ti pakaragsakan da Hubert ken Frank. Total, makitak mata saan tanto nga agbabawi. Amang ikalay sa kadagiti nubya da. Wan matkit di, manong. Ngamin. Uray kas dilaang ni Angie. Ngam na amiris ko asaan ang nagbidot ni Frank anang pili kan kwada. Felisa, umadanin ti kalay sa tayo kada Angie ken Frank. Sigurado ka kadi nga umanugot ka? Nga agigiddan tayo nga agkalaysa? Awan mo ti parekot iti dayta. Kasta ngamin ti kayat ni Angie. Awan parekot iti dayta. Pagsasaritaan tayo, no kasano, ken no niya ti aramiden tayo. Hubert, saan kanto nga tanga agbabawi amang ikalay sa kanyak? Santo Apolos. Ket sika, saan kanto nga tangang babawi apa ikalay sa kanya? Saan to Apolos, Hubert? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Hubert, saan kanto nga tanga agbabawi amang ikalay sa kanyak? Santo Apolos. Katsika, saan kanto nga tangag babawi? Apa ikalay sa kanya? Saan to Apolos, Hubert? Magagaran na ni papay ti panagkalay sa ta. Insing-asing na ti panagkalay sa ta, Dagos. Sige, akalay sa atan. Paikalay sa akin ka, iti anyaman nga oras, Hubert. Sige, awanan ti parikot. Nakitak mo't anapudno kayo ni Felisa iti tungkal maysa. Sige, umanugot akon iti kalay sayo. Agyaman kami, Mama. Agyamanak, madam. Sige, sika nga ron ti makaamo. Agkalay sa kayo lata, iho. Agyaman kami, Mama. Agyamanak manen, madam. Ornusan yung aruden ti kalay sayo. Taagkalay sa kayon. O kasano? Nakasagana kayo ni ti kalay sayo? Nalpasyo amin ang tirumpang asikasuan yo? Wen, Mama. Wen, mama. Nasayaat no kasta. Agyaman kami unay kada kayo kan ni Papa. Mama, nakasaysaya at kayo adadakkel ko. Kang runaan na. Saan kayo akim muntra? Iti kalay sami kan ni Angie. Gaputa makita kataragsak ka, iho. Iso asaan akon akim montra. Kat agpinatag kayo kuma nga agasawa. Wen, Mama. Wen, mama. Ngayon ti kalay sayo ti mabiit, iho. Si papalubos meten ni mamam. Pagyamanan mi unay, Papa. Pagyamanan mi unay, papa. Ala, agsagana kayon para iti kalay sayo. Wen, Papa. Nakasagana kami. Naragsak ka pa nagkalay sayo, Felisa, Hubert. Agbagay kayo at talaga. Nakapimpintas ka, Felisa. Agyamanak, madam. Aging ka kaniita kat madampay laang ti awag mo kanya. Mama. Kasta, iha.
Sapay ko matag tuntuloy tiragsak mo. Agyaman kami, mama. Kompletong tiragsak mi. Gaputa nagbalbaliw kayon. Wan iho. Namiris ko nga uray may salhaang amabaunan ni Felisa. Amay salhaang anak ko rapay. Nga misumat gayam timang tadragsak iti biyag mo, iho. Pudnot ako na yo, mama. Ulitek, tiagkid daw iti pamakawan. Felisa. Lipaten tayong tinapalabas, Mama. Agyaman ak nga rundo kasta. Katala, ipayan da kami iti adu nga apo. Tapno mas naragragsak ti pamilya tayo. Wan, mama. Adun tong apo, ti ipaay mi kada kayo. Ita tanalpasan ti kalay sayo. Iso adito'y kayon balay nga agnaad. Sige, mama. Napagsaritaan min kani Angie day taabanag. Kat imanugot nga agnaad kami dito'y balay. Sige, Mama. Matungpal ti kayat yo. Sapay ko tamay kariak nga agnaad dito'y balay yo. Wan, Angie. Maikari ka launay. Kat kayat ka amakalangan, iso akayat ko dito'y kayo balay nga agnaad. Tawan sa bali amang tawid iti abalay no di ni Frank. Sige, Mama. Dito'y kami nga agnaad. Kat ilutuan kayo iti pasig anaiimas ataraon. O sige, kayat ko aramanan ti lutom, iha. Hubert, saan ka di amabalin adito'y laangan balay mo nga agnaad ni Nana Linda? Agraman dagiti dua akakaanakan na. Isopay nga min ti kwartada ko maapagbayad da iti apartment. Awan mo't parikot iti dayta. Adamat silid iti garahe. Nalawa da ijay. Adda siya ijay. Isa komportable ijay dagiti kaanakan ni Nana Linda. Hubert, Adamat silid ang mabalin na pagturugan ni Nana Linda. agyaman ako na, Hubert. Ala, intanto sukunan ida inton bigat. Nasaya time may kayo dito'y apartment, Felisa, Sir Hubert. Nana Linda, kumusta kayon? Kumusta kayo, Nana Linda? Nasaya at lata. Nana, imay kami tasukunan da kayo. Agnaad tayo amin ijibalay ni Hubert. Kasta tinapagsaritaan mi. Panawan yun dahito'y apartment. Ha? Ang adda ka kaanak ka. Awan parikot iti dayta. Sige, irugi yun laging pake kan agirwar iti gamit yo. Tain tayon iti balay mi. Angie, saan ka kadimot lang ang marigatan dito'y balay? Amangan mat, no saan ka komportable? Awan pagdanagam, Frank. Saan ka mabannog dito'y balayo? Tauray lagdwa ti katulong yo. Diyay lagluto iti sidaan ti aramidat. Takas ta ti kayat ni Mama. Ti ilutok ti kayat na. Agyaman akno kasta. Ket, makapagripaso ka kadimot lang ang naimbag ka dagiti leksyon mo? Wenmat. Nasayat no kasta. Imbaga ka ni Mama, adi nakakanayon nga ibaon. Tapno adda oras mo nga agripaso. Wen, Frank. Amo na dayta. Kat iso pa yun na mismo tinagko na kanyak nga igaad ko ti agadal. Kat nasken nga agripaso ak anaimbag. Kasta ti maiparbang, Angie. Angie, adda ang ibumbunag iti gamit. Danana Linda. Imakaradan dito balay ni Hubert. Kasta ka di. Nasaya at tada dito'y Danana Linda. Pagsasaritaan tayo, ti may papan iti indrugimi ang negosyo. Ala, bumabata nga rodan dito'y kotse. Nalawa da ito'y silid dito'y garahe. Dito'y kayon kinikasinsin mo. Kumpleto pa'y gayam ti gamit dito'y. Adda pa'y paglutuan. Adda pa'y electric fan. Kanda dumapay. Wananti, nagpintas da ito'y abalay. Nagasat at talaga ni Felisa, ta nakaasawa iti baknang. No nasaya at imay sa tao, dumtengken kwa na tinasaya at agasat, Aldrin. Isungagbalin ka nasaya at
Tapno nasaya at matigasat mo kaanakan. Awan, auntie. Agtalok ni Sir Hubert kada tayo. Iso a pinagnaid na tayo dito'y balay na. Nga road, nasken aditay dadaulen dayta apan nagtalok na. Awan, auntie. Nana Linda, adain sa ganak a merienda. Umay kayo ag merienda iti paraangan. May mayat ijay ta na parparier. Wen, balasan ko. Alain tayon, ada ijay da Frank ken Angie. Agsasarita tayo, bayat ipanagmerienda tayo. Wen, Felisa. Nagsarita kami kan ni Felisa. May papaniti inrugi tayo ang negosyo, Nana. Sige, dumngagak iti anyaman nga ibagaya. Tangay saan min amasika sa tinegosyo, Nana? Inkadang mi ka ni Angie, nga ipaimalatan kada kayo. Ha, Ituloy yung latan, Nana. Total, adamot dagiti dua akaanakan nyo akatulungan nyo. anya ti kayat yu asawan, Anje. Felisa. Kukwayon tinegosyo tayo, Nana. No anya ti mapastrak ti store, kukwayon. Anya. Wan, Nana. Napagnumuan min day ta ka ni Angie. No pay kasta, makibiyang kami latta. Tadimi kayat amabangkrap tinegosyo. Kang runaan na. Kayat mi ama isaganaan tayo ti panagkapsot yun to, Nana. Ha, Kayat mi ngayon ang kapsot kayo, adda si dadaan agastusan nyo. Iso akayat mi kanya Angie nga agurnong tayo, para kada kayo, para iti panagkapsot yo. nagsaya at hindi kasta ang plano yu anak ko. Agyaman akunay kada kayo. Ngumapay ngay ako na ayo adi kay bumingay iti mapastrak ti store. Umdasan kada kami tigasat ana ipaay kada kami, Nana. Nakaasawa kami itibak nang. Kat isu dati mang papaadal kada kami. Kat numakalpas kami, maadaan kami to itinatalgad at trabaho. Umdas kada kami daytan, Nana. Iso ati matgadan ti store, para kada kayo, kan kadagiti dua akakaanakan nyo. Nalawag ka di matlaang ti saritaan tayo, Aldrin, Dindo. Wen, Felisa. Kadagyaman kami. Agyaman kami, ah. No dumuras ti negosyo, da kayo matlaang ti mairanod. Iso adiyo ko madadaalan ti panagtalak mi kada kayo, ha? Wen, Angie, maawatan mi. Kat di ka agdanag. Saan mi abay-bayan ti negosyo nga intalekyo kada kami? Nasaya at launay, Aldrin. Kat babaan iti store, agornong kayo mat, para iti masakbayan nyo. Nasaya at na nakapasyar kayo dito ayan mi, Papa. Wen, nga mawan mo't gayam ni Hubert. Simrak iti trabaho na, Papa. Sa nabala Ahwan gayam. Kumusta ni Mama, Papa? Makumikumak iti panagadal ko. Iso adyak nakasarungkar. Awan parekot kan ko na. Di nan kaya ti rumwar nga agpasyar akas iti sigon nga aramiden na. No kasta? Anya laangan ti aramidan na, Papa. Tamtamingin na dagiti mula na iti hardin. Iso ti agtrab-trabaho ijay. Tawan mo't tan ti babaunan mi. Papa? Makitak ti panagbaliw na. Saanen naunget. Ken nasayatan ti panagsarsarita na. Sana kas idi, medyo makaipas dagiti palikas na. Maragsakan iti panagbalbaliw na, Papa. Ala, no da oras mo iha, ikasarungkaran, wan? Wan, Papa. Aramidak dayta. Italang ang naggranata dito kantin, Felisa. Wan nga, Rod. Nasaya ta naggranata diti kantin. O sige, agmerienda ta. O sige. Mayat day tinalamis a juice. Ay, uy, makaisumak, Felisa. Apay. Agdata, ababaunan laang. Agad adalta, diti pagadalan ti babaknang. Anya nga, Rod, kat baknang mat da Frank and Hubert. Data, ang mauy-uyaw idi ababaunan.
nakaasawa ta iti nagsisingpet abak nang. Saan lang ang nasingpet? Nataerda pa'y. Pagyamanan ta dayta iti Dios. Nalabit, aday titigasat, para kadata nga impaay ti Apo. Husto ka. Nga uray nakurapay talaeng, ababaunan talaeng, ngam, adamot gayam na pintas ang masakbayan ta. Iso nga ita, naragsaktan. Ngarod, kas panang supapak ta iti kinaimbag ti Dios. Nasken met at tumulong ta, no adda ka sa pulan iti tulong ta. Wen, Felisa. Nasken asaan ta nga agbaliw. At alyawan ta akanayon tinagtaudan ta. Husto ka. Ala, Angie, good luck ka data, ngagpadpada. Wen, Felisa. Sapay ko mata makagraduar ta. Matungpal day ta, gapu ta napasnag ta nga agadal. Kablaawan ka, Felisa, balasang ko. Kablawan ta ka, Felisa. Nagbaligi ka. Nakagraduar ka iti panagadal mo. Kablaawan ka, Felisa. Nakalpas kan iti kursom nga HRM, Hotel and Restaurant Management. Agyamanak iti kablaaw yo. Kasla ka ano lang, day di agpapay tayo ababaunan, iji balay da Sir Hubert. Manon atawon tinapalabas. Wan nga rod, nana. Ita, nakalpas kan iti kursom, friend. Kan, ad-adda apimintas ka. Uray si ka, ad-adan apimintas ka ita. Wen tadamang papapintas. Swerte dagiti asawa yo. Tanapintas kayo nga asawa da. Saan kayo lang nga napintas? No di kat nasayaat pa iti ugali yo. Husto ni Aldrin. Kat si Kanye, saya atom ti panagadal mo. Tapno makalpas kan tumatakas kini Felisa. Wen, nana. Sapay ko maa. Apalan kayo. Uray kayat ko ti agadal. Ngam awan oras ko nga agadal. Ngamin, da kami ti katulungan ni Auntie Linda ijay grocery. Ala, agadal ka magkanakan. Dua kayo kinidin dua kasinsin mo. Sige laeng, basta interesado kayo lakit day. Auntie? Wan, Aldrin, tumulong kami iti dayta abanag. Ay na, agyaman ak unay mo kasta, Felisa. Ita, tanakalpas ka iti panagadal mo, Felisa. Kaya't ko tulungan ni Hubert ang mga sigaso iti negosyo. Anya tima ko namin iti singasing ni Papa, Felisa. Sige, Hubert, agtungpalak. Papa, agyamanak iti panagtalak yu kanyak. Lakaya kon. Isodas ka na da kayo ti magimanihar iti negosyo tayo. Sige, Papa. Kabaalan mi dayta, kini Felisa. Agyamanak manan iti panagtalak yu kanyak, Papa. Frank, agyamanak kan ka, Naawan ka. Saan ko maan nasaliwanwan ti biyag ko? Uray pa'y saan adataman bilang tinagkatuluyan. Amok, nga umasimsumot latibiyag mo. Amom ka din apay. Apay? Gaputan nagagat ka. Naanos ka. Kanasayaat ka tao. Kasta ka di? Wan, Simple lang ti kayat ko iti biyag, Frank. Ti makaadan, kan maadaan iti natalgad at trabaho. Kastamot ta na makalpas dagiti kakabsat ko iti panagadalda. wen, matumpal amin da kita. Gapo, taag tinulong ta. Dakelan ti urnong ko iti bangkaw. Gapo iti intalagyo kanyak a negosyo. Anjay, Felisa. Naragsakak ang makaamu iti dayta, Nana Linda. Ituloy mi latta ti tumulong kada kayo para iti grocery, Nana. Kan ituloy tayo latta ti agurnong para kada kayo. Agyamanak balasan ka. Kasla kaano lang, day di basit nga store nga enrogi tayo. Ita,
may san a grocery. Husto ka, Angie. Kat pagyamanak mo, daldrin kan din to. Tanapudno da iti trabaho da. Ni kano man, saan da nagkusit. Dayta ti rason no apay akayat kumat a makaadal da. Agyaman kada kayo adwa. Nakasaysaya at kayo. Awan anyaman na, nana. Kablaawan ka, Felisa. Gaputanaan anayon ti baligim balasang ko. Kablaawan ka mo't Anjay. Gaputan na saliwanwan itan ti biyag mo. Kat manulaangan at awan, agradwar kan tumutan iti panagadal mo. Wen nana, iso asaya atak ti agadal. Tapno makalpasak akas kan ni Felisa. Nana Linda, nasayaat kayo matunay. Da kayo tinagbalin nga ina kada kami ka ni Angie. Kat ita, naskan akasarita tayo dagiti anak yo. Ta saan mat amabalin nga aging gatinggana, kat diyo ida makalangan. Agyamanak balasan ko. Wen, Nana Linda, tulungan da kayo iti dayta abanag. Agyamanak. Mako na anagbaligi kamin iti biyag ka ni Angie. Anaragsak kami. Ngam saan kami anaragsak? Gaputa saan anay ti ragsak yo, nana. Katapno naan anay day ta aragsak iti puso yo. Nasken a makita, kan makalangan yo dagiti anak yo. Agyamanak unay kada kayo, Felisa. Angie, agtultuloy kumati na pintas agasat para kada kayo. Gapo iti kinasaya at ti puso yo. Ditan papagayam, tinaggibusan, te seryetayo ita alawas, anapaulwan, babaunan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.